یقین هنویسی زمان دیو زمان دجمن سر اول زمانه کی پیفترکی تو زمان تو نبو آلاف دشت هست رنگ خون نامه پرتوک روزنامه به وی زمانی بون من ند کاری خیال بکم کوی زمانه کی دن هبه عقل من ند بری کو بونوارک دکاره پیوه کی تلاوز بکه کو از جی فهم نکم لپیشکی دیا من لدبستان باوی من لدر آپ گوزا لکوچیان لمالن گند و وهاجی لباجار دابیر و باپیر من هر کسو کوس به همان زمانی دا آخوی و قال و باسا زمانی که دن ابد تنبو دگوتن قرچین کل دردورا گند جوار بوی به زمانی که دن دا آخوین لی من دگوت قی او زمان نه زمانی که برا لی زمانی که کشران دیه که هاو او دنافبرا خواده پیدا آخوین آنگو او زمان مینا زمان منو برای من یانویه که دما ام با آوائه کی خف پیدا آخوین برای می پچوک تلا نکار بوجمه فهم که وهاجی من دگوت قی قرچی جبر قدهان ویه که دکن چمکی لقهوه گند قدهن وان ان نشانکری هبون او قده هاو جبوان بون جبر تو کسی ندخوست بقده که کو قرچیه کی پی و خواریه و خواه هر وها دگوتن قرچی زارو کند دزن هلبت وان تباکک تشت دزین لگاو مرف دبر وان کوزکن وان ان جحری هاتی چکرن را دبوری و برک زارو کن کو لبر دریان دلیستن دید مرف به حمد جخواد پرسی بیوی چما وکی دن زارو کان بدزن لهلا دن هنگا کو قرچی جبو فروتنا کوزو کدونان یان جبو فروتنا سلکین خوین جقامر هاتی چکرن دهاتن گوند با وکی نورمال بمره به همان زمانی دا آخوین گاوا از نه سالی بون ممال بار کر ممال خبر باجاره کی لسر سینور کو به کیمانی چارکا نفوساوی با آلمانی دا آخوی جبو مهاجران او زمان کی دجمن بو جبر کو سردستیان نمسا اوستریای دانی بیرامه و او زمان وهاج زمان لشکرین بیانی بو کوه سردم ولات me dagir kiribûn. Piştî salekî îcar hin leşkerên din ên biyanî welatê me dagir kirin. Zimanê ûris li dibistanan bû zimanê mecbûrî û zimanên din ên biyanî jî hatin qedexe kirin. Tu kes bi zimanê ûris nizane mamosteyên ku fêrkariya zimanên biyanî yani Almanî, Fransî, İngilîzî kirine çend mehan tev li qursên ûris dibin. Lê bi awayekî tam û baş bi vî zimanê nizanin û tu xwesteka wan a fêrkirina vî zimanê jî tune. û ji xwe xwendekar jî bi tu awayî naxwazin fêrî wî zimanê bibin. Li vir em pêrgî helwesteke ronakbiriya neteweyî berxwedaneke pasîv a xwezayî nerêxistinkirî û jixweber tên. Ew bi heman bêdiliyê fêrê coğrafya, dîrok û wêjiya Yekîtiya Sovyetê dibin û fêr dikin. Wiha ji dibistanan nifşekî nezan û cehal derdiçe. Di pê re hinga ku di 21 saliya xwe de ez hatim Swîsreyê bi tesadüfî li bajarê ku Fransî lê diaxivtin bi zimanekî wiha re rûbirû mam ku ew ji bo min bi xwe bi Tîmûrî nenas bû. Aha ev têkoşîna min a dagirkirina vî zimanê ji vir dest pê dike. Têkoşîneke dijwar û dawî lê dûr ku wê emrekî bajo. Serî 30 salan e ku bi Fransî diaxivim. 20 salan ku bi Fransî dinivîsînim. Lê ez hîn jî pê nizanim. Nikarim bi têkosî pê biaxivim. û hew dikarim bi xêra ferhengan pê binivîsînim. Aha ji ber vê ez zimanê Fransî jî mîna zimanekî dijmin binav dikim. Sedemeke din jî heye ku tew ew hê xedartir e. Ev ziman
كيلي بكيلي زمان من زكماكيت كجاء اغوتا كريستوف ورقرش فرنسي يقين ها